Nangrugin ti Cordillera Athletic Association meet iti probinsya ti Benguet. Nasurok 7,000 dagiti delegado. Ditamot ang mapili dagiti atleta ang makipaset iti palarong pambansa. Itatawen ada detalye ni Christine Bornolia sa Baway. Ladies and gentlemen, the court. I will now declare the 2026 CARAA meet open. Mabuhay ang 2026 CARAA meet! Opisyala ng Ruginti Cordillera Administrative Region Athletic Association 2026 iti La Trinidad Benguet. Iti parada pinasutan dagiti opisyales, uniform personnel ken nasurok 7,000 a delegado manipod iti naduma-duma a probinsya ken syudad iti Cordillera. Amin na partisipante ket nagturong iti Benguet Sports Complex ijay wangan La Trinidad. Nang rugiti programa babaan iti presentasyon dagiti napili a learners. Kang runana sa ngaili ni Department of Education Undersecretary and Chief of Staff, Attorney Fatima Lip, panuntongan. Simple la ang tinagbali na mensahe na kadagiti atleta ang makipaset iti na duma-duma atay akti ay ayam. Want to talk about something bigger than medals. If I were to summarize what it takes to be a champion in 3 words, they would be number 1, disiplina, number 2, tapang, and number 3, puso. A true champion knows where he or she is weak. Ang mahalaga, kilala mo ang iyong sarili. Alam mo ang iyong kahinaan, pero mas alam mo kung saan ka malakas. Cordillerans, we are warriors. And the strongest warriors are not those who never fall. They are the ones who rise again. No matumba ka, agbangon ka. No maabak ka, agadal ka. No agkamali ka, agsubli ka, anapigpigsa. Kastamot lang tinagbali na mensahe ni Benguet Congressman Eric Yap kadagiti atleta. So I challenge you, compete with fire in your heart. Fight with discipline in your body. And speak with wisdom in your mouth. One of you today is Thomas Edison, who will become the next great champion of this region. Itang aldaw, nang rugimutan iti na duma-duma nga sporting events. Ti closing program ket inton Biyernes. Iti na sa uwasalisal ti pakapilyan dagiti atleta ang makipaset iti palarong pambansa, ita atawan. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.